USA की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की सोशल मीडिया इरक्प वरोल इरान की लेबाक की मरक्त सीजफेयर लौथोक्नख्रबसु एटेक नौना चथनबगी थबक अदु लेप्लगनी हाइना वरी लौनख्रे अदुबु इरान की मकोक थोंग नेगोशिएटर अमनदी हयेंग कतार मखा ताना वरी सानबगी मतंग अदु USA ना चथरगिबे एटेक्सिंग अदुना मरम ओइरगा यानबु प्रोपंग ngamloi हाइना फोंदोक्ले इरान स्टेट की ओइबा पाउचे द लेबाक अदुगी माइकैदगी USA ga wari sanabada maruiba thodang loriba gari babadina wari sanabadu makha chathabagi matangda thangje numita USA na makhogi mathakta chatharkhiba attacksing aduna maram oiduna mai papagi maram amata udi hairi nakalam romda president Donald Trump nadi Qatar gi dohada Iran ga lalo shinabagi matangda makhata na wari sanagani haina mahaki social media platform irakki hairi borol sing aduda Iran हाइजरपदगी मिफम अदु पांथोकदौरिबनी हाइना पल्ले इरान की मैकेदगी फॉरेन मिनिस्ट्री ना डोनाल्ड ट्रम्प की रिपोर्ट अदुबो यामना साथीन आरान वफमनी हाइके अथुबा मतंगी मनुंदा मिडल ईस्ट की लालसी टेक्निकल की ओइबा मिफम पांथोकनी हाइरिबदु इरान की मैकेदगी दी सेम साबा अमत लेते वफम असि मरुइबे इरान की नेगोशिएटर ओइबा डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काजेम गरीबाबादीना मियाम तिन मफम अमद फोंदोरखिबन मरक असिदा इरान की पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाग फोंदोरखिबगी मतुंग इनदी पाकिस्तान की कोनुंग इस्लामाबाद US अमदी महाकी लेबागना अहानबो ओइना उनदुना लाल लोसिनबु वरी सानाबद थंगखिबा MOU अदुगी मतुंग इना लेबानन द इजन चथरिब अटैक्सिंग असि मपुंग फन लेपन्नबगी मतंगसु यावरिबनी मसित नतना हाइबा यानसी अदुदा सोवरेनिटी अमदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngaksenabagi खुदुंजाबसु पीगदबनी हाइना पल्ले हंदक्ता ओमान इरान की डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर गरीबाबादीना जॉइंट कमिटी अमगी अहानब मिफम पांथोकपदा तुंगदो ओइरकदब थाउ सप्लाई तौबगी लंबेलसिंग अदुगी मतंगदा लुसिंगबसिंग अदुना अपाम पामना कया फोंदोकनखि ओमान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अब्दुल अजीज अल इनाइन युम्बु ओइदुना हॉर्मुज द जॉइंट कमिटी ओइबा लेरिबा तोंगान तोंगान हिरमसिंगी मतंगदा मिफम अदु पांथोकखिबन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंगासुब पिरादी यावरी वफम अतुगी मनुचना स्टेट ऑफ हॉर्मुज असि तुंगदो ओइरकदब फिल्मसिंग अतुगी मतंग खन्नखि मदुदा समुद्र की अकोइबद लेइबा लेबाकसिंग अतुगी मसागी लेजरिबा राइटसिंग अदुसु कुपना नैनखि मरक असिदा ईरान की सुप्रीम लीडर मोस्तफा अली खामेनी एडवाइजर ओइरिबा अली अकबर बेलियातीना बायरेन अकन वार्निंग अमसु तौग्रे करिगुंबा बायरेन की माइकैदगी USA की मिचंग चंगलग ईरान द मखातना खुद थाबा हरपगी तंजा अदु लाक्लबदी अहेनबा फोर्स के लोइनना बायरेन बु अटैक तौगनी मरम मदुना बायरेन ना हाइबा मखोगी मसागी ओइबा लिमिटेशन अदु खंगजगदबनी हाइकी अतोप वफम अमदना ईरान अमदी इराक की लुसिंगबुसिंगना मफम मदुगी ओइबा तंगदु लेताबा फिबा मम प्रुक्नबगी दमक्ता MOU अमा सेमनबा खन्नखरे इराक की प्रेसिडेंट निजर अहमदी अमदी प्राइम मिनिस्टर अली अल जैदीना ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का तोंगान तोंगान उनदुना हंतक की लालसी लोसिनबगी मतंगदा USA का खुदेक पिनखिब MOU अदुगी मतंगदसु कुपना खन्ननिनखि हाइरि प्रेसिडेंट अमादीना मफम अदुदा तुंग कोइना तंगदु लेताब फिबम मम लेहनबगी होटनबदा लौगदब तोंगान तोंगान थौदांगसिंग अदु मपांगल कलहनब तंगाई फति हाइनसु महांगना पौमिसिंग अखनना उनब अमदा फोंदोकि हाइरि अतोपा पावमना सही की फेब्रुआरी की तंग कुनिपान US अमदी इजराइल की अपुन एयर स्ट्राइक अमन हाटखिबा ईरान की हानगी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की अरोइब मथौ मंगम पांथोकपदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यावबिननबा ईरान की प्रेसिडेंट मासूद पेजेस्कियान ममांग चयोलद चेपाउ पिरखरबसु खामेनी की अरोइब मथौ मंगम पांथोकपदा नरेंद्र मोदी सरुक याररोय हाइरे लैबाक की थाकता पांथोकदरिबा खामेनी की अरोइब मथौ मंगम असिदा नरेंद्र मोदी की महुत्ता बिहार की गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद अता हसनैन अमदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओइरिबा पवित्रा मगेतीना इंडिया की म्यूट ओइना सरुक यारगनी हाइरि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना खामेनी की अरोइबा मथौ मंगम पांथोकपदा सरुक याब ngamloidoribasi mangjौनना इंडोनेशिया न्यूजीलैंड अमदी ऑस्ट्रेलिया दा चटकदब खोंचत लेइबननी हाइना लैंगाक की मैकेदगी हाइरि अदुबु लैंगाक की ओपोजिशन की मैकेदगी नरेंद्र मोदी ने खामेनी की अरोइब मथौ मंगम पांथोकपदा सरुक याब ngamद्रिब वफम असि US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प
mahaki mathakta wa ngangakani haibi akiba leibadagi oiramba ya hairi Gaza Strip lanjin na bamyam chungja pham lodun leiba ten amada Israel akan ba ya istek chathabada angang am yauna yamdrabda Palestine sa hum sikre ten adu da militant am lai haina Israel na maral siri Gaza Strip ki health authority ki maike digi phongdorakpada mayai thamba Gaza ta akayato yam yaudaba town ching manung da am oiba Der al balada ya istek aduna panke si hibamiyo sing aduna pa ani chahi ni pan angang amani ahum subami amasu sathina sokten hospitalized tawi hairi Israel ki military na target adu Islamic Jihad ki member amadi kunja 2023 ki October ki tang tareta Israel de attack to bodi yaw kiba Zahir Abu Salim ni haiki October thada ceasefire am satna ba hawki badagi khwaitagi akan ba kapna ba du de hangre adubu Israel na air strike sing adu hanjin chathabada miyoi lising magasuna ni phumanga sikre hairi Israel na thangjini mita chathaki attack ahum yauna militant sing target tawdu air strike sing adu mathang lautokki Hamas nu chingba government ki manung chanba ministry na sikhiba amadi asok pasing ki marik chumari coaching adu thamki ministry na piba reporting adu yamna thajaningi oiba reporting ni haina UN agency singi independent experts na hairi adubu sikhiba amadi sokiba singi reporting adu da ministry na micham chingi masing amadi militant singi masing haina nakhai sing adu pande militant sing na Israel ki lanmi sing de nomai kapsin dun attack tawki aduga Israel na leba asina chathaba tongan air strike sing adu militant sing tawba attack sing amadi atai yana chethuwai ki pasingi adugi damakta laman khumbani haiki October ki tang tareta militant sing Israel tawki attack aduda miyoi lising amaga chani khar hena sihi aduga miyoi chani ki yankhai ma thoina pharaga pugibani Gaza de Israel na khut hanbada Palestine masa lising humra hum doi sukna yankhai ni pan hena sikhre aduga lak ama henbana sathin aswa pan hankre makhoi gi manungda ceasefire matungda hatkiba miyoi sing adu yawi haina Gaza ki health ministry na makata na phungdokki Iran ki proxy terrorist group am oiba Hezbollah na ceasefire thokai pa maramna Israeli military na khut haladuna kha Lebanon da leiba makhoi ki command center ahum thuwai kre haina Israeli Defense Force IDF na phungdokre air strike adu de Hezbollah ki lancer amasu thuwai ki haina IDF na haiki mamang na thadokki warul amada IDF na khanu chuthangba Lebanon da Hezbollah ki surung ama thuwai ki haina su phungdokki meter chaniram sangba aduga meter 15 lubu mafam da semlamba surung aduda khulai cha kaya amasu paiga lemba thengnaki Israel gi lam sarukta amadi micham chingdi attack tawna nabagi damakta lunch tawfam kaya su thugai ngom ki hairi Israel ki prime minister Benjamin Netanyahu na phungdorkibagi matung ina lan hek hobadagi ngasi phawbada Hezbollah ki terrorist lising mapan gi matakta hatokre aduga group asigi missile amadi rocket lak amaga lising yankhairom pairaga thangkibadu chata maujaram thuwai kire hai marak asida Gaza istita ki phang pawam gi matung ina Gaza ki Dar al Balad Iran yokhatpa terrorist group Islamic Jihad ki position da target tawraduna Israeli force na airstrike tawbada chahi nipan khakta ngai ba angang am yauna Palestine ahum sibagi thodok leigrabani panba yabadi hawkiba kumna solising ani gi sumna kulumdoi October gi tang tareta Palestine terrorist na Israel di yamna tamthibi attack tawduna mi lising amaga chaniram hatokkiba aduga miyoi chani gi yankhai mathoina lan pha oina phaduna pukhiba adugi kham thengwa thakta otneibagi thabak chathakaba matungda Israeli force na Gaza Strip da mamang da amta u khidrim mongda military operation chathakibani Israeli force ki axel aduda sihiba Palestine masing lising hundra humdoi ga supna yankhai nipal hengri hairi loinana miyoi lak ama henbana sathin asu apan nangduna hospitalized tawribani haina pawasin makhatar Ukraine ki tongan mafam kayada Russia ki missile amadi drone na yamdrabada micham nipan hatkre aduga miyoi kuntha mangan asu apan nangkre haina laibak adugi president Volodymyr Zelensky na phungdokre hariba thong adu pangdabani amadi akan mamona condemn tawi haina su mahna phungdokki kumjal singani gi sukna kunithoi gi February thadagi Russia ni Ukraine sa thakiba tongan akan balal sigi manungchana Russia gi forcing na strategic oiba mongda Ukraine infrastructure singbu thukaiduna laibak adugi miyang wakhalonda aki yekhang leina na bukhodarkli United Nations ki maikai digi hoji phawbagi oina lan asida Ukraine gi micham lising
ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅꯤꯄ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯁꯤꯔꯒ 21ꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯥꯐꯣꯔꯤꯖꯤꯌꯥ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯄꯨꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯕꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯆꯝ 3 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁꯨꯃꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ 9ꯗꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ First of all, the EPAC TV News welcomes. The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Seder Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.